U pitanju je kulturocid. Ravan koji je gori od najgoreg ekocida. Jer evo svi mi koji smo se u hodu zaljubili u tu operu, pjevači, autorski tim i ja, ne možemo vjerovati da od takvog, sad ću malo reći estradno, hitmakera, ali čisto da prečicom ga lociramo, našeg Tijardovića, beskrajno važnog za ovaj grad, kao što si rekao, ovu zemlju, ovaj jezik, ovu državu, da jedno njegovo djelo, nažalost, nije jedino. Da nije proizvedeno u produkciji kakvu zaslužuje. Nije to igra slučaja da on nije izveden. To je cijela jedna kampanja jedne posebne vrste koju često srećemo krećući se kroz mizanscen naših ovih prokletija, a to su mediokriteti, koji ne mogu prismrditi njegovom talentu, utjecaju, kreativnosti, koju naravno je pratila poniznost i izostanak ambicije, ove današnje narcisoidne, koji su vrlo svjesno stavljali svoje impotentne etikete na njegova djela. Volio bi da ljudi tu osjete pokušaj dočaravanja istine, jer nije on našao sreću u toj palači. Više smo je našli mi, jako kratko je u njoj živio, skončao je sam, a sve ono protiv čega se borio je zavladalo otprilike skoro pa još za njegovog života, Konstantin, Milanski edikt, kršćanstvo postaje legalno, dapače vrlo brzo se sve drugo zabranjuje. Tako da džabe je krečio. Očima tih snobova i ovih da je lijepo, da su bogati kosti, tim očima ovo nema tu vrstu dopadljivosti na prvi pogled. Ali očima pokušaja da se kaže istina o nekim odnosima, nekoj epohi, nekim ljudskim vrijednostima i rubovima ljudske svijesti, ovo je fakat reno. Gluma mi je najveća, najvažnija, najglavnija i smatram se glumstvenim i sve režijski, ako je išta ikad imalo smisla, glavu i rep, je zapravo izlazilo iz nekog mog glumačkog bića. Nadam se da nisam frustrirani glumac, nego mi je gluma uz likovnost, uz ono, uz filozofiju, jedno od sredstava potrebnih za rad. Netko ko ne zna pjevat ne može biti profesor solo pjevačima, ko ne zna plesat ne može biti koreograf, tako da stvarno mislim da ko ne voli ili ne glumi rado, a da ne kažem da zna, ne može biti ni redatelj. Svi smo mi u službi glume i gluma je epicentar teatra, jer glumčevo tijelo je poprište iskustava koja se u prisutnosti u sadašnjem trenutku prenose publici i onda je zato teatar najveća, najvažnija, najljekovitija umjetnost i djelatnost i nikakva tehnologija ga nikad neće uništiti. Wow. Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu našeg kazališnog podcasta Casting, u kojem je danas sugovornik Ivan Leo Lemo, kazališni redatelj i moj dobri prijatelj, to moram reći. Ivane, Leo, hvala ti što si prihvatio poziv na ovaj razgovor. Dragi Bačo, hvala ti što si me ugostio. Troslojna mi je čast, osim što te beskrajno volim i cijenim, osim što sam pred premijerom jako dragog mi i važnog projekta, da ne kažem predstave. Ovo je moj prvi podcast. Bravo. Ušao sam u 21. stoljeće. Dakle, evo, ljeto je pred vratima, klimatološki se već kuhamo, a nama u kazalištu ljeto znači Splitsko ljeto, 71. Uistinu impresivan broj i 71. Splitsko ljeto otvorit će premijera, odnosno praizvedba opere Dioklecijan Ive Tijardovića. Ja naprosto ne znam kako početi ovaj razgovor, to je jedna tako velika jabuka. Sama ova praizvedba bez ostalih tema o kojima ćemo pričati, jer kao prvo praizvedba jedne domaće opere uvijek je velika vijest. Kada kažemo da se ne radi o nekom mladom autoru, nego o jednom Ivi Tijardoviću koji je
pričat ćemo sad o tome, koji je... Sve. Ja naprosto nemam riječi koliko je taj čovjek, taj multitalentirani čovjek značajan za ovaj grad, za ovo kazalište, za ovu kulturu, a nadam se i šire. Onda tema Dioklecijana, koja opet samo o Dioklecijanu bi mogli pričati kroz 2 epizode podcasta, ali ono najvažnije i najfascinantnije zapravo je da je opera jednog takvog autora koji nije bio nikakav ni društveni ni kulturni marginalac, dapače bio je intendant i ovog HNK i Zagrebačkog HNK i sve drugo što je nemoguće nabrojiti, jel? U sat vremena praktički. Dakle, jednog čovjeka koji je bio etabliran. Da mu još postoje dijela koja nisu 70 i, jel sam li rekao, koliko godina od kad je napisao 60. Dakle, Branko Radica. Doktor Branko Radica je napisao libreto. 61 godinu ovo leži po raznim... Opera Dioklecijan leži po raznim ladicama. Da. Pa u pitanju je kulturocid. Ravan koji je gori od najgoreg ekocida. Jer evo svi mi koji smo se u hodu zaljubili u tu operu, pjevači, autorski tim i ja, ne možemo vjerovati da od takvog, sad ću malo reći estradno, hitmakera, ali čisto da prečicom ga lociramo, našeg Tijardovića, beskrajno važnog za ovaj grad, kao što si rekao, ovu zemlju, ovaj jezik, ovu državu, da jedno njegovo djelo, nažalost, nije jedino. Da nije proizvedeno u produkciji kakvu zaslužuje, a postoji još dijela koja su izvedena jedan put, pa zaboravljeno, pa nema dokumenata, pa nije u kroničarskim analima. Evo, dakle, prije ovog Dioklecijana radili smo u koncertnoj dvorani Ivo Tijardović u jednoj skraćenoj verziji njegovu avanturu u Šangaju iz 30-ih. Također nešto na što je draga splitska publika odvalila, za kako se nadam da će na našeg Dioklecijana. Jako čudno je da nije, zapravo nije mi čudno, krivi opis situacije da od 64. kada je napisano, pa i sama drama od doktora Branka Radice iz 60. kako je on naziva historijski spektakl, po jednoj verziji 7 slika, po jednoj verziji 8 slika, na osnovu koje je Tijardović skladao operu 64. Tijardović je umro 76. Dakle, 12 godina se on, koliko se god može truditi, netko tko ne rješava stvari prečicama, političko-lobističkim valovima, stramputicama i nedozvoljenim sredstvima. Dakle, koliko se god mogao truditi da se izvede to djelo, on se trudio. Nazivao ga je svojim kapitalnim djelom. Svakog dana sve više razumijem i zašto, otkrivajući mu te slojeve. Koliko se god trudio proizvest ga negdje, bila je cijela niska obećanja. Mislim da je nekoliko puta trebao biti na Splitskom ljetu izveden. Da, on je htio Peristil, navodno. Da. On je htio... Peristil se kao jedna od lokacija, ali o tome ćemo nešto kasnije, jer to je jedan kuriozitet naše inscenacije, naše praizvedbe. Bilo je nekoliko pokušaja u Splitu, Tijardovićevom gradu. Split bi se slobodno mogao zvati Tijardović grad. Ovo naše kazalište, drago, bi se slobodno moglo zvati Hrvatsko narodno kazalište Ivo Tijardović. Hvala Bogu da se barem sad jedan orkestar i jedna koncertna dvorana zovu po Tijardoviću i da se njegovo ime pronosi, prenosi i ima smisla i da mu se opisuje važnost i u današnjem trenutku. Jako je čudno da nije do sada izvedeno. Trudio se na u Splitskom HNK i na Splitskom ljetu. U minulim desetljećima ga proizvest. Imao je, ja mislim, 2 obećanja u Zagrebačkom HNK. Čak negdje pred samu smrt. Tijardović je umro 76. To sam baš zadnjih par dana s nekoliko ovdje kolega i poznanika razgovarao. 75. je njegov 80. rođendan. On je bio najveće skladateljsko ime tog trenutka. Imao je veliku proslavu svog rođendana u Lisinskom. Ovo je recimo jedan trenutak koji je mene baš iskreno, ljudski, više nego redateljski ganuo, taknuo, motivirao, inspirirao.
njegov 80. rođendan, cijeli Lisinski je na nogama nakon kolaž programa iz njegovih dijela koji su lokalno, regionalno, internacionalno poznata i priznata. Lisinski, kulturna javnost naše zemlje je na nogama. Tijardović ima 80 godina. Na taj način se praktički odjavio iz života i on kada je smirio taj aplauz, svoj otprilike zadnji aplauz, rekao evo još mi je samo ostalo proizvesti Dioklecijana i napokon sam dobio garancije da u sljedećoj sezoni ide u zagrebačkom HNK. I evo za kraj mog rođendana naš veliki Ruždjak izvešće ariju iz druge slike Dioklecijana. Tako da nekako tom svojom odjavom 75. nam je ostavio u amanet, dakle u trenutku kad mu drugi daju priznanje i slavu. Nije se nigdje ni laktario ni lobirao da se to izvede. Samim time svima nama koji to radimo, koliko je god nažalost da to nije izvedeno, naš mali ego, glupi, nemušti, čak nam govori na sreću da nije izvedeno, jer imamo tu čast, što uopće nisam mogao zamisliti, da bih mogao imati čast prvi put izvesti nekog Tijardovića, kompozitora i multitalentiranog umjetnika na čijim smo djelima i na čijim smo valovima slave i formatiranja naše kulture i identiteta zapravo odrastali i odgajali se. Jedna mala fusnota, moram reći, 2012. kolega Golovko je sa studentima Umjetničke akademije u Splitu i sa maestrom Zlodrom, koji ravna i našom proizvedbom, je prezentirao važne dijelove te opere i to baš nije bilo 15-20 minuta, to su bili ozbiljni komadi i negdje meni tehnički govoreći, repertoarno, institucionalno i profesionalno, tehnički je ovo praizvedba, ali ja kad bi baš ko Antigona, koji je zakon viši, ja bih ipak od kolege Golovka i tih divnih studenata, od kojih neki pjevaju sada u našoj praizvedbi, ja bih ipak to nazvao praizvedbom, a ovo naše bih nazvao krunom obljetničke godine Ive Tijardovića i Jakova Gotovca. Naime, u špici smo godine obilježavanja 130 godina od tog jednog karmičkog čuda da su se Gotovac i Tijardović rodili u istoj ulici iste godine. Stvarno čudo, valjda nešto u tom sumporu Mateuški i vodi. Dakle, ovo je kruna te jedne obljetničke godine kad se na razne načine stvorio jedan fokus nad Tijardovićevim djelom. Tako da evo, ja se nadam da će sada to djelo se porinuti, meandrirati u našu kulturu, kao i njegove operete i neka druga djela koja su do sada bila referentne točke mnogim generacijama. Kad si spomenuo Gotovca, evo moram reći ovo što vjerojatno čujete u pozadini, ovo pjevanje, naš zbor uvježbava Erus onoga svijeta i to je jedna divna, nije uopće koincidencija, nego jedan divan znak koliko je ovaj grad bio umjetnički potentan, da su se u jednoj godini u vrlo kratkom razmaku rodile da dva takva skladatelja i ne samo skladatelja, Jakov Gotovac i Ivo Tijardović, zvuči gotovo nemoguće. Dioklecijan, jasno, Dioklecijan je Split, Dioklecijan je nulti građanin ovog grada i sve je to zanimljivo da je Tijardović rođen te 1895. Praktički u zidinama Dioklecijanove palače u vremenu kad grad se još uvijek nije izvukao iz te svoje osnovne praškoljke palače, malo prema baroknim zidinama, ali recimo u to vrijeme još pola pjace je tek bilo popločano. 893. dakle kad je samo 2 godine prije rođenja Tijardovića je ovo zdanje sadašnjeg HNK Split izgrađeno van baroknih zidina i bilo jedina zgrada van baroknih zidina i time je počeo razvoj grada, ali što sam htio reći, baš to vrijeme u kojem je proživio Tijardović je vrijeme jednog nevjerojatne metamorfoze, jednog nevjerojatnog razvoja cijelog svijeta, ali baš ovoga grada gdje je, kažem, iz tog malog grada
Nije čudno da je njegovo kapitalno djelo Dioklecijan i to isto poveznica, gdje je on kao sin jednog gostioničara, Mate i Marije, postao pravi svjetski gospodin u Beču, u Parizu, koji je otpijao Hollywood, i ta jedna metamorfoza, ali svega što se događalo, dakle, svega što se događalo od njegovog rođenja pa do njegove smrti je kao da su prošli vjekovi. Da. Koliko velikih faza je ta naša zapadna kultura, cijeli svijet, civilizacija kroz tehnologiju. Ali se baš kroz jednog takvog kreativca kroz njega se sve vidi. Kad uvodi Charleston i američke mornare, što je jaki znak tog vremena, upravo to kad izlazi Mala Flora, to su noviteti za jedan Split nezamislivi. Mi smo naš narod, čak možda ne mislim nacionalno, iako možemo biti nacionalno ponosni i tako dalje, ta naša šira obitelj, nacija, ali meni je nekako nacija i jezik i dijelimo zajedničke regije. Spličani dijele Tijardovića, Hrvati dijele regija dijeli. Radio sam Tijardovića prije par godina u Sarajevu, oni ga isto smatraju svojim, imali su divnu primadonu Gertrudu Muničić. I kako je primljen Tijardović? Ko da smo u Splitu. Čak još, usudio bih se reći, s većim zanosom i poštovanjem, jer nama je to, naš Tijardović, daleko od toga, ljubav je i s jedne i s druge strane, ali kod njih je čak bilo ta još jedna dodatna nota poštovanja koju mi svojim gajenjem ironije i podrazumijevanjima i whatever, i sami smo sebi najpametniji, kakvi smo već, možda nekad ne fokusiramo se u prisutnosti priznanja svojih vrijednosti, ne uspijemo se setapirati na tu jednu poniznost. Konačno, ljudi koji su mu diskreditirali djelo i mnoga njegova djela nisu izdvojili ili su ih olako etiketirali kao neizvodiva, neslušljiva, negledljiva, jer bilo i toga. Nije to igra slučaja da on nije izveden. To je cijela jedna kampanja jedne posebne vrste koju često srećemo krećući se kroz mizanscen naših ovih prokletija, a to su mediokriteti, koji ne mogu prismrditi njegovom talentu, utjecaju, kreativnosti, koju naravno je pratila poniznost i izostanak ambicije, ove današnje narcisoidne, koji su vrlo svjesno stavljali svoje impotentne etikete na njegova djela. A u isto vrijeme su na njegovim operetama zarađivali sebi plaću, nije se mogla naći ulaznica za njegova djela. Evo, isto jedna mala fusnotica, fun fact, Mala Flora je proizvedena, mislim, ili 16. ili 14. siječnja 1926. Dakle, 100 godina. To nije prestao biti hit. To je Everest, Green, it's a big deal. I Splitski akvarel koji je iz 1928. Sad, ono što sad malo smanjuje krimen mediokritetima koji mi sve više idu na živce i sve više vidim koliko vlastite mane nazivaju tuđim imenom, pa se evo tako dogodi i ovo, ali evo nešto što ih malo i pravda. Te njegove operete su bili toliki hitovi da je to kao ono što bi rekli producenti, to će sigurno proći. Pa nije bilo potrebe za jezikom pop kulture govoreći za izdavanjem novog albuma. Nego ima još, dakle, to je takva jedna fontana raspoloženja, radosti, dobrih fora, razglednica iz vedrog duha, mentaliteta. Nije to povijest Splita, nego to je sve ovo naše upaljeno na optimum koje kod publike ljekovito radi. Iz generacije u generaciju i nije bilo potrebe za proširenjem opusa. To je recimo nešto što pravda sve one koji su vrlo svjesno diskreditirali i zaustavljali insceniranje njegovih djela. By the way, sad izlazi jako zanimljiva knjiga koju sam imao čast napisati, nemušti predgovor,
Tijardovićeva splitska libreta od gospodina Marina Kuzmića, koji je i objavio memoare. Kojega moram zvati ovdje, pa ćemo pričati samo o Tijardoviću. Dakle, ova moja splitska faza, jer sam zapeo već pola godine u Splitu, prvi put zapeo. Prvi put od 95. nikad duže nisam bio u Splitu, nanizalo mi se par zanimljivih projekata s gomilom zanimljivih ljudi. Gospodin Marin Kuzmić, koji se temeljito bavio Tijardovićem i objavio njegove memoare u suradnji s gospodinom Željkom Rogošićem, koji je radio serijal o Tijardoviću. S gospodinom Kuzmićem sam se, kojeg ovom prilikom pozdravljam i zahvaljujem mu se beskrajno, i gospodinu Rogošiću, s njim sam u hotelu Dioklecijan svake subote u kafiću satima razgovarao u svemu vezanom na temu. Uglavnom izlaze Tijardovićeva splitska libreta, gdje osim Male Floramin, splitskog akvarela i Kraljica lopte, koja je također izvedena u manevru Splitske umjetničke akademije. Koliko sam vidio po medijima, nisam gledao, izazvala i veliki interes i bila je veliki hit, ali eto, nije se zadržala, jer mi potomci kmetova na marginama dvaju carstava, nama neko mora iz Beča reći ovo valja, onda mi to valja. A kad sami svoje vrijednosti... mi imamo toliko toga što valja da sve ne stignemo obratiti. Tijardović jednostavno mora biti izveden uvijek u raznim inscenacijama, biti tu na repertoaru. Ovo je njegova kuća i za nju je učinio više od ikog od nas. Amen. I zaradio je sebi za sve te produkcije. Dakle, Kraljica lopte, Maršal Marmont, isto užasno zanimljiva opereta. Mi možda interno je znamo, nekad negdje izvedena, ali zaboravljeno, stavljeno sa strane i nitko nije, mislim, rijetki su koji naprave inicijativu, potrude se i pokušaju sva njegova djela zapravo dovesti na razinu, na statusnu razinu koju uživaju Mala Floramin i Splitski akvarel. Evo, ako to je sad moje sljedeće pitanje, dakle, taj Dioklecijan, ta opera, mi Tijardovića znamo i volimo i sa pravom obožavamo ti mali zubići, ti tvoji zubići, tako dalje, i da nije ljubavi ne bi svita bilo, i to je prekrasno i to je divno, ali ima li toga o Dioklecijanu? Po čemu je Dioklecijan velik kao opera? Tema je puno ozbiljnija. Kada je Tijardović pisao, tema je puno ozbiljnija i radi se o fabularnoj i biografskoj dinamici, jednom dekrešendu pomračenog uma u tom rasapu jedne epohe, jedne religije i jedne obitelji. Nemojmo zaboraviti da su pod njegovim naredbama ubijani neki ljudi, padale su neke glave. Tako da, zaštitnik ovoga grada, Sveti Dujan i ostali sovjetski mučenici. To mi je užasno zanimljivo to je možda i dobro, možda i loše, nemam pojma, ali je činjenica da otprilike istu ulaznicu prodajemo i za Svetog Duju i za Dioklecijana, i to su dva ista magneta koja se na ovom našem turističkom štandu prodaju za 2 dinara, eura, dolara, centa, kamenčića. To je sve negdje relativno, možda i bolje da od svih oštrica, polarizacija, sukoba i vječnih frontova, da evo taj front se Pamela Anderson, pomeo ga kapitalizam, turizam, materijalizam, debilizam. Pa kao whatever. Ali u biti to vam je kao da staviti njih magnet do magneta, da se turistički odrazim, je kao Ana Frank i Hitler. Dakle, to su... Jedan je kršćanski mučenik, jedan je... Kršćanski mučitelj. Kršćanski mučitelj. Let's play master and servant. Tema je puno ozbiljnija. To je prvenstveno zasluga, dakle, svaki skladatelj, ko što je Verdi uglazbljavao pjave, a tako je Tijardović, za razliku od njegovih libreta koja je radio, ovdje je Tijardović uglazbio doktora Branka Radicu, koji je vrlo temeljito za svoj, kako ga on zove, historijski spektakl istražio koji su povijesni podaci. Dakle, to je jedan history channel na neki način i moram priznati da me ta
ta gomila podataka i povijesna preciznost, barem koliko su znali u tom trenutku, ima par sitnica koje smo pokušali amortizirati, koje su u međuvremenu dodatno rasvjetljene. Trudili su se zaista prikazati taj život i djelo, jer život i djelo Dioklecijana nije samo njegov život, nego je i kraj jedne epohe i u kulturnom, i u religijskom, i u raznim nekim... Dakle, to je kraj jedne epohe, a je to rijetko je, da se sad predslavenski izrazim, rijetko je da je neko ko je imao neke veze s ovim područjem bio vladar svijeta, krojio sudbinu većeg dijela svijeta. Vidimo sad ovaj novi hladni rat, novi valunzi populizma, novi autokrati, nove velike vođe i vidimo šta je to kad netko ima red button ili moć da pokrene narode, da sruši kontinente, da uništi živote, da više nikada ništa nije isto. Pa jedan takav puta 100 ima neke veze s nama. I što je jako čudno kako nam uvijek i u životu i u povijesti iz iste točke izlazi i nešto što je užasno i nešto što je dobro, ali iz iste jedine točke da on nije bio takav i da mu život nije išao u tom smjeru i da se nije depresivan, razočaran i ogorčen skrasio tu kraj Mateuške gdje ima sumpora, jer jedna teorija govori da je kao ova luka, naša mala Mateuška, tu je kao neki dobar zaklon plus sumpor, eto njega parcela. Da je išta bilo drugačije, nas dvoje možda ne bismo sad sjedili tu i uživali u ovom turističkom biseru u kojem upravo počinju Ultra i Splitsko ljeto i cijeli svijet hrli nama jer smo najljepši i poznati Croatia i Juhu. Eto, dakle, hvala. Jedan od razloga koji sam našao da se navodi zbog kojih Dioklecijan nije još izveden, bilo je puno izgovora, je da je produkcijski jako složena opera sa jako puno solista i da i zbog toga možda nije bio do sada izveden. Evo, ti si zaronio u to, ti i naše kazalište. Ajde malo reci nešto o predstavi. Ono što je jako zanimljivo i posebno, neću ti uzeti tu formulaciju iz usta, je da se najveći dio opere događa ovdje u kazalištu, što je jako dobro za gledatelje na ovim ljetnim vrućinama, a samo završni čin na Peristilu. Ajde malo reci mi malo o tome. Pa kad uzmete, ne znam, takozvana klasična, petočinska i dramski tekstovi libreti imaju 5 činova, 3 čina, 4 slike, 2 slike. Kao uvijek se nekako ide dramaturški i produkcijski zbit da je na sličnoj lokaciji susretište nekoliko fabularnih crta, a ovdje je, mislim da je to je proizašlo iz same Radićine drame, koja je imala 8 slika. Tijardovićev, htio sam reći Otelo, Tijardovićev Dioklecijan ima 9 slika. I tek je 9. slika njegov dolazak naravno, idu kronološki, između slike i slike elipsa. Elipsa znači prošlo 2 godine, prošlo 12 godina, prošlo 5 godina, i tako dalje. I tek je 9. slika na Peristilu. Sad, meni je trebalo 2 tjedna, kad sam se uhvatio u koštac s tim dijelom, meni je trebalo 2 tjedna i toga me sram. Toga me sram, jer očekujem od sebe nakon mala autoreklama, nakon 30 godina rada i 130 predstava, da te stvari brže skužim, ali trebalo mi je 2 tjedna da skužim da je nemoguće na naš Peristil inscenirati 8 scenografija prije Peristila. Od tih 8 scenografija su 3 interijera. Jedan od ta 3 interijera je eksterijera. Dakle, vjerojatno se neko mučio kako staviti 3 grma brnistre i Peristil proglasiti uvalom, valom, vide se Splitska vrata, Marijan, Mosor. Dakle, eksterijeri, rimski logor, druidski hram, posebna poslastica inscenacijsko-produkcijska i režijska je serija slika u njegovoj palači u Nikomediji. Naime, prije nego što je došao u današnji Split, a tadašnju prekrasnu uvalu s pogledom na današnja Splitska vrata, on je živio u palači u Nikomediji, tamo je dočekao špicu
svoje karijere i sad 4 slike za redom su park u palači u Nikomediji. Fakat mora biti u tom parku ili neki ašik u pitanju u romantičnom settingu. Onda je peristil te palače. Dakle, imali bismo taj jedan vizualni pleonazam gdje je peristil na peristilu. Onda je vestibul palače u Nikomediji. Onda je opera. Dakle, mi bismo, vjerojatno su se ljudi lomili i ja 2 tjedna sakri dio peristila, otvori dio, druidski hram, stavi zavjesicu, stavi ovo, stavi ono i moram priznati da nikad mi se baš previše nisu svidjele intervencije na peristil. Ne mogu zamisliti kuglice za jelku na Keopsovoj piramidi, ne mogu zamisliti ukrase na nečem što je samo po sebi to. Tako i naš peristil. To je taj peristil, to je jedno srce gdje se spajaju 2 dijela palače. A već je pozornica sam po sebi. On je sam po sebi pozornica. I meni bi tu bilo, ja bi kao producent, kad bi nekom davao tamo uvjete za raditi, ja bi mu rekao ili se smjesti u onome šta imaš, ali nemoj mi dodavati jastučiće, krpice, kulisice, stabalca, ili što se događalo, pa eto i naš taj divni brend, kako ga neki zovu, poznati brend Splitskog ljeta. Eto, Dioklecijan nije stigao kroz desetljeća zaživjeti, ali je zaživjela Aida, ne ironiziram, ali zaživjela je radi, par tisuća godina starije sfinge u Kantunu, koja je bila ukras u toj kući. Bilo ih je više. Da je bila kineska vaza, možda bi bio Turandot, da je bila... Tako da, to su sitne poveznice. Nije peristil to, jer je kao oblikom sličan baroknoj kutiji, crnoj kutiji, pa je lijepo, divimo se antici i gledamo neku drugu kulturu. Jer mi smo tamo useljavali scenografski, ne rugam se kolegama, ali meni je jedina intervencija koja mi je ikad pasala na peristil da mi je imala konceptualnog smisla, dobru poruku i da mi nije ugrožavala patinu, slojeve i rezonancu peristila, to je doslovno crveni peristil. Evo, to mi je imalo nekog, kužim, nekoga je samo estetski govorim, a da ne govorimo o semantički. I kad je Biškić izlio čokoladu preko cijelog peristila. Juhu. Nemoj mi protiv Aide, nećemo o tome. Ali čekaj, nema cenzure baš. Ali šta ti želim reći? Pozornica, tribinice na koje stane prilično malo ljudi. Jer estetski dosezi Splitskog ljeta, kad pogledate, baš sam neki dan listao knjigu, sad je 71. Monografiju 50. Splitskog ljeta. To su bile svjetske razine. Koji dirigenti, koja imena, koje inscenacije. I to je nešto što može, barem je tako u Edinburgu, što može igrati u 2-3 podjele 30 dana i da je karta 300 do 500 eura i da ljudi iz cijelog svijeta dolaze u UNESCO grad vidjeti to čudo. To je ipak tamo jedna produkcijsko-operna garsonjera gdje bi zapravo, bolje išta nego ništa, a gdje bi zapravo ona publika iz sezone odgledala još par izvedbi. Split je veće, luđe, jače, moćnije i može dosegnuti puno više u onome što predstavlja na tom peristilu. To je skuplje. Ne mislim elitistički, nego nismo svjesni koliko nam je moćan brend. Sad, brend na brend, Dioklecijan je na peristilu doma. I kad sam skužio da ja koji ne volim dodatke peristilu, interpolacije i to, da zapravo jedini način da sam sebe ne lobotomiram i da ne stavljam 8 scenografija na peristil je da je 8 slika dakle, pratimo život Dioklecijana od mladog decenturiona preko imperatora do abdikacije, jer on je u špici vlasti dao grimizni plašt i povukao se. Publika zapravo odlazi na 9. sliku koja je skoro pa operni performans, odlazi kod njega doma vidjeti starog Dioklecijana u kući koja je prevelika za njega, u kojoj nema njegove žene i kćeri jer su postale kršćanke. Dakle, simbol su onoga protiv čega se borio cijeli život, doslovno, jer je bio Jupiterovac, čak se proglasio Jupiterovim sinom. I džabe ti kuća, džaba bilo konja, vrani, po livadi rasedlani. Pratimo kako je to solistički čin, samo uzak krug ljudi koji je ostao oko njega u njegovoj klinički, muzički i fabularno opisanoj depresiji. A meni najdraži dio zapravo u cijeloj operi je po originalu kor kršćana i jednog roba
koji se čuju u daljini i zapravo Diokles ne zna je li ovo u mojoj glavi ili meni ispod prozora. A koliki je orkestar u zadnjem činu? Sad tu mi je je palo na pamet kako ćeš orkestar Da, predstaviti. zato se opere, ti znaš i više od mene, dramskih predstava koje su ambijentalne, pa se ide od lokacije do lokacije. To je čak neki brand trend ambijentalnih festivala i ljetnih igara, dubrovačkih i Splita. Divnih je bilo predstava Krešin, Sanljetne noći, Dubrovnik, Aretej, dakle gdje publika šeta od lokacije do lokacije. To je u operi nemoguće jer je teško preseliti orkestar. Međutim, maestro Zlodre se super domislio ne radi produkcijske praktičnosti, nego zato što je to intimistički čin i takva inscenacija je njemu zapravo dala za kreativno pravo da 9. sliku igramo s malim sastavom od 6 instrumenata, orgulje, klavir, harfica, pikolo, i zapravo smo tamo i tako je lakše otići u speleologiju njegovog duhovnog, intimnog, obiteljskog hada. Naravno, to je rizik i eksperiment, ali ko ne riskira, ne profitira. Tako da ne znam hoće li se to ljudima svidjeti. Meni se sviđa i osjećam da je to točno i volio bi da ljudi tu osjete pokušaj dočaravanja istine. Jer nije on našao sreću u toj palači. Više smo je našli mi. Jako kratko je u njoj živio. Skončao je sam, a sve ono protiv čega se borio je zavladalo otprilike skoro pa još za njegovog života. Konstantin, Milanski edikt, kršćanstvo postaje legalno, dapače vrlo brzo se sve drugo zabranjuje. Da. Tako da džabe je krečio, da se tako graditeljski izrazim. Ali evo, kao što kažem, životi, sudbine, povijesti, karme, okolnosti, ništa nije crno-bijelo. Ne bi nas bilo ovdje, tako da hvala svima koji su dali sve od sebe da budu u svojom. Znači nije to opera, ona po Gavelinoj, bariton i sopran se žele, tenor i sopran se žele, a bariton im ne da. Nije to ta. Teško bi se te mračne note mislim, imali takvih za operu tipičnih ljubavnih odnosa? Ima. Opera je život i smrt. To ima ona poznata. Traviata se trebala zvati ljubav i smrt, pa je rekla Giuseppina Strepone, jer kurtizane su najpametnije, alo bre, la traviata, ljubav i smrt. Ima ova. Opere su iznad života, pa samim time obuhvaćaju i život. Na vokalima rastu emocije. To su uvijek veliki ulozi. A ovdje je taj veliki operni ulog nije izmišljotina, nije nešto izmaštano, sličnije bajci nego životu, nego je povijesni fakt koji se slučajno nas identitetski tiče. I što se tiče Dioklecijana i što se tiče Duje. Taj bipolarni poremećaj, blue pill, red pill, mi još uvijek u nekom u nekoj nedovoljnoj definiranosti živimo. Uglavnom, Dioklecijan je bariton i prekrasno ga tumači Jurica Jurasić, jer njegovi su s Krka, pa je Jurasić, iako je on Čakovčanin, Jurica Jurasić Kapun. Dakle, to je bariton, jer moraš ga dole iz džigerice izvući, nije za... A tenori su glavna zmija u njedrima, Galeri, jedan od onih kojima je na neku foru ostalo carstvo nakon abdikacije, i tenor je divan, kojeg tumači Ileš Bečej, i Roko Radovan, koji je Antonije, sin od njegovog najboljeg prijatelja još iz mladih dana, koji je životna ljubav njegove ćerke Valerije i kojeg on kao kršćanina pogubi. Dužnost mu je to nalagala i zapravo sebi, ćerki i svima oko sebe uništi život, ali na neku foru bio je profesionalan i postupio je po svojoj dužnosti. Tako da to su veliki životni ulozi i ono vrijedno je opere. Ne da se reći haiku ili Klovićevu. Ima li ljubavna arija? Ima. Najtipičniji Tijardović, ako uopće to možemo reći, je bravo. U ljubavnim duetima Valerije i Antonija tu je Tijardović stigao biti adekvatno, kriva riječ, ali sladunje, da ide ravno u srce. Ostale stvari ti idu u štitnjaču, hormoni, džigerica, žuć, kloaka, Dakle, u te neke predjele fabularnog organizma. Znači, ipak ima onog Tijardovića kojeg ima. volim. Zamiriše u daljini. Ne znam je li na prvo slušanje,
Inače, kad slušam Dioklecijana očima dramskog redatelja, dakle kad zamišljam tu muziku kao podlogu za scene gdje glumci igraju, odmah mi je bilo 1/1. To je točno to, jer jako vjerno opisuje i ono što ljudi iskomuniciravaju u afektu i odnosu, ali i ono što je ispod pa lik još nije otkrio. Ali kad gledamo očima i ušima opere, pogotovo ove opere koja ima svoje mjesto u jednoj vitrinici, kultura, elitizam, pošten čovjek kaže doma ja nemam šta obući za tu predstavu i onda ne ode na tu operu i čija gledanost i vrijednost nažalost opada iz istog tog elitizma i snobizma, pa kojima je do teatralnog gledaju TikTok, a opera to je za babu, a zapravo nije. Očima tih snobova i ovih da je lijepo, da su bogati kosti, tim očima ovo nema tu vrstu dopadljivosti na prvi pogled. Ali očima pokušaja da se kaže istina o nekim odnosima, nekoj epohi, nekim ljudskim vrijednostima i rubovima ljudske svijesti, ovo je fakat remek djelo. Boga mi. Divno. Hvala ti. Ovako, u autorskoj cast listi vidim da su i video projekcije, ili kako ćemo to nazvat, važne. Ima i tih efekata. Taj dio koji kažeš to na Peristilu je jednostavnost, simplificirano, čisto, ali u teatru, koliko vidim, nije. U teatru se vidi ta velika produkcija koja je zahtjevna za i tu hvala Splitskom HNK, hvala građanima Republike Hrvatske. A i Tijardović je koji jako puno zaslužan. Ali ministar, jer kao neki ljudi to plaćaju. Kao, poklopila se jedan setup gdje napokon su se iznašla i produkcijska sredstva, od toga smo počeli. Naime, ono šta je tu produkcijski zahtjevno, zapravo nisam ti odgovorio na pitanje, 9 je slika, nisu 2, nisu 3, nisu 4, nije 5 klasicističke dramaturgije, nego ih je čak 9 interijera, eksterijera, svega, a zove realizam. Jer je povijesni podatak. To je kao da gledate ovu divnu seriju na Netflixu The Crown. Ona se ne da napraviti stilizirano i u nekim kerefekama. Moramo biti tamo. Mora se imitirati realizam. Tako i ova opera praktički kao da pratite život engleske kraljice i onda odete u Buckinghamsku palaču doslovno. To se zove site specific. Dakle, napravo, to je double site specific. Ne samo da se mjesto koristi samo po sebi kakvo je bez intervencija scenografskih, nego to je mjesto u ulozi samog sebe. Dakle, osim toga što ima 9 tih historicističkih slika, ima i jako puno solista. Puno više nego uobičajene opere. Nema ih 100, ali nema ih, boga mi, ni 8. Ima ih 20-ak. Nekih 25 uloga. 25 uloga, prvenstveno pod vodstvom mudrim, dramaturškim i glazbenim maestra Zlodre, smo malo to kozmetički podšišali, učinili praktičnijim, isti pjevač, 3 lika, jer čak i manje epizode su pjevački zahtjevne i traže solistu na neku foru. Nije za epizodiste ili za malo se zakrpat u hijerarhiji kvalitete i glasovnog dosega, nego sve mora biti prvoklasno. Tako da smo, što je meni posebno drago, imamo cijelu jednu grupu solista i izrazito mi je drago da su to redom solisti, osim Jurice Jurasića Kapuna, redom solisti iz Narodnog pozorišta u Sarajevu, koje je Tijardovićev grad, s kojim Splitski HNK ima gomile veza kroz povijest. Igrom slučaja se poklopilo da jedna grupa Ermina Šćerića, Ida Čorbađić, Erol Ramadanović, Amir Saračević, ajme, valjda nisam nekog zaboravio, su naše drage kolege iz Sarajeva, jedna ovako fit generacija na pragu svoje zrelosti, uz Antoniju Teskaru, uz Tereziju Kusanović, uz Marka Lasića, uz divnu Nedu Pejković, uz, Bože oprosti mi ako sam nekog zaboravio, sigurno sam bar 2, ali ovo je jedan gro, Bože Jurić Pešić, bog tenorski. On je isto gost, ali iz Rijeke, ali je tu domaći čovjek. Uspjeli smo iskombinirati jednu, usudio bih se reći, generacijsku predstavu. Jer svi su negdje u najboljim godinama s dovoljno iskustva, a još ih nije ogorčila
miris penzije i Hrvatska zbilja, nego svi su živi, grizu. Tako da jedna energetska bomba. Eto, to je naša... Iako zapravo na festivalima kad nešto radite, to je u Dubrovniku normalno, formiraju se takozvani festivalski ansambli. I festivali su prilika da ljudi koji inače ne surađuju da se skupe u jednoj kreativnoj bombi samo za tu priliku. Kako je vama Splitsko ljeto praktički nastavak sezone. Pa negdje to je hibrid jednog i drugog, ali nemaš love za festivalski ansambl. Splitskog ljeta ne bi bilo da nema ovog kazališta i njegovih ansambala. Tako da i tu se svi namuče, kad uvijek je kraj sezone svima nama koji radimo i okolo, to je još 10, još 2 i vama je taman završila sezona, svi su već sa guzicom u pličaku, vi izranjate u zapravo jedan veliki manevar, izazov, lokacije, tehnika, ludila. It's hard. Tako da svaka čast vama, ali Dubrovnik nema taj problem. Dubrovnik ima svoje sezone i onda dođu svi svježi na festivalsko druženje. Tako je nama u Tijardoviću. I to stvarno hvala ovim poreznicima i hvala Herci Ganzi koja vodi godinu Ive Tijardovića. I Jakova Gotovca. Molim? I Jakova Gotovca. Da, i Jakova Gotovca, uvijek ga zaboravim. Jer sam sad u Tijardoviću, jebi ga. I koja drži, dakle već je bila gomila programa i otprilike, koliko sam načuo, još je 45 programa do kraja godine na temu Tijardovića, mašala. Mašala, da, upravo tako. Kad si malo prije rekao 30 godina, 130 i više predstava, nezamislivo mi je bilo, jer evo, pratim te skoro od samih početaka. Od nule. Skoro od nule. A dobro, kako si se našao u svemu tome? Kako si postao redatelj? Jesi li htio prvo biti glumac? To mi je nekako prirodnija želja. Gluma mi je najveća, najvažnija, najglavnija i smatram se glumstvenim i sve režijski, ako je išta ikad imalo smisla, glavu i rep, je zapravo izlazilo iz nekog mog glumačkog bića. Nadam se da nisam frustrirani glumac, nego mi je gluma uz likovnost, uz ono, uz filozofiju, jedno od sredstava potrebnih za rad. Netko ko ne zna pjevat ne može biti profesor solo pjevačima, ko ne zna plesat ne može biti koreograf, tako da stvarno mislim da ko ne voli ili ne glumi rado, a da ne kažem da zna, ne može biti ni redatelj. Svi smo mi u službi glume i gluma je epicentar teatra, jer glumčevo tijelo je poprište iskustava koja se u prisutnosti u sadašnjem trenutku prenose publici i onda je zato teatar najveća, najvažnija, najljekovitija umjetnost i djelatnost i nikakva tehnologija ga nikad neće uništiti. Nisam htio biti glumac, ali mi je gluma važna, draga, meni se čini ovako, poznavajući te, da imaš previše interesa i da jednostavno ih kroz glumu ne bi to sve moglo izaći. I ne bi se dao nekom redatelju da me vucara u nekim koncepcijama, ne bi došli do premijere. Možda tu ima žličica ega, žličica svestranosti, žličica rasutosti, ali baš sam zadovoljan i sretan u poziciji prvog gledatelja glumcima i biti mu u službi. Ali jedna od prvih ovih inicijacijskih čimbenika mi je, evo i baš se to, kad gledam neka draga lica iz Splitskog zbora, kako sam negdje kao tinejdžer počeo statirati u operi Splitskog HNK i u jako puno opera sam statirao i u sezoni i pogotovo na Splitskom ljetu. Bila je predivna atmosfera, prekarizmatični ljudi. Koje su to godine bile? 90-ta recimo. 90-ta pa do možda čak i Pinkicu ranije. Nakon zlatnog doba Splitskog HNK, ali sad kako kužim, to je bilo na odjeci zlatnog doba. Koje je prestalo kad si ti došao? Koje je prestalo kad sam ja došao, da. A zlatno doba, to je sve optimizam sjećanja. A zlatno doba je mit, bez čega ničeg nema, pa sad. Jedino zlatno doba je doba koje sad, evo, već pobježe, tako da
Svi se volimo, trudim se ne upast u tu zamku, ali ne uspijevam. Kako smo mi nekad, kad sam ja kao... To je to prebiranje po prošlosti kao neke litanije, mitomanije. Ali te neke 90. i jedan od prvih to stereo slušanje splitskog zbora na Peristilu ili tu mi je onako me zauvijek kupilo, ali prva sjećanja su mi, koja ne mogu usporediti ni s čim drugim, je naravno s mamom, bakom, koje su me baš jako često vodile u kazalište i to neko gledanje, pripreme, preotvara, ta kutija u kojoj su neki svjetovi, u kojima pratiš neku priču, uživljavaš se, suosjećaš, tamo si i gdje je ta stvarnost, sad znam da je to istina, ta stvarnost je stvarnija od stvarnosti koju mislimo da u svojoj glavi živimo. To je laž na koju pristaješ da bi došao do više istine. I neke uloge koje nas probude ko crkveno zvono su veća istina od svojih identiteta koje imaju ime, prezime, OIB, adresu i tekuće probleme na mentalnom desktopu. Sad vidim da to nije tek tako, nego da that's the power. Ali sve je to... Dakle, vodili su me u kazalište, vidjeli su da rado to gledam. Da nisam baš za šport. Iako sam ponosan da sam djelomično iz športske obitelji. Se kaže više šport. Sve manje. Nije sport, sve manje. Ba di su ta vremena kad je sport bio šport. Jako sam ponosan na svog oca koji je bivši boksač i maratonac još uvijek. Tako da sam odrastao gledajući sportski život a opet sad što idem stariji vidim koliko mi je taj primjer discipline, rezultat i neki savjeti i dojmovi koje sam dobio iz njegovog načina života mi pomažu za izdržati ove naše mentalno-produkcijske maratone, šprintove, triatlone i preskakanja prepreka. Prva predstava je bila, ako sam te dobro razumio, ovdje. Je. Na sceni 55 ovdje gdje snimamo. Prva profesionalna predstava još za vrijeme akademije, za vrijeme studentskih dana i onda sam tu predstavu, dakle, bila je profesionalna predstava, gospodin Zvonko Smajić je bio rektor drame. Je li je? Je, jer jedno vrijeme je bio i asistent moga profesora Žorža Para, velikog Žorža Para, kojemu sam ponizno prišao prije prijemnog ispita. Ja sam taj, mogu li gledat vaše probe, na jesen mi je prijemni ispit. Pa sam gledao Vojvotkinju Malfešku koju su radili na Manastirinama sa divnom Elis Lovrić, gdje je još divnija, sad sam subjektivan, Necija Ojdanić bila u studijskoj ulozi. A zanimljivo je, dok sam gledao jednu od tih proba, evo ova scena mi je draga i važna, jer sam par godina kasnije na trećoj godini ovdje radio sa Ilijom Zovkom i Jozom Zovkom predstavu Bijelo, koja je jako lijepo odjeknula. Jozo Zovko je dobio nagradu na festivalu malih scena u Rijeci za glumca. To je meni sve bilo neki prva iskustva. A par godina prije, dakle tijekom na razmeđi između srednje škole i fakulteta, dok sam gledao i Akademije dramske umjetnosti, dok sam gledao probe Vojvotkinje Malfeške, koje su preko dana imali u produkciji Splitskog ljeta. Imali su u Gradskom kazalištu mladih, koje je moje najdraže splitsko kazalište, za koja me vežu jako važna iskustva i ko redatelja i ko pisca, što mi je još negdje i draže. I gdje mi je najintenzivniji godinama odnos sa publikom koja govori moj žargon, materinji jezik, splitsko-vlaški, vlaško-splitski. Uglavnom, 95. ljeto, ja gledam iz zadnjeg reda, ovako virim, malo me sram, strah da me neko ne vidi, kao pitao sam mogu li gledat probe, malo u tom ufuravanju. U jednom trenutku, bum, otvaraju se vrata, ulazi Zoja Odak i kaže, ljudi, Knin je naš. Tako da to nikad ne zaboravim. Vratit će se tata iz rata.
A onda je te večeri nije tako, pa ne, vratit će se, pa ću mu morat dati auto koje sam ja vozio. Kao, ajme, meni ti baš sa Australita. To je moj tinejdžerski kalkulirao. A tih dana sam i statirao, to mi je zadnje statiranje zadnja predstava koju sam satirao u Mili Gojsalića, koju je režirao Petar Selem. Od Jakova Gotovca, tek sam sad skužio, 30 godina. To je 95. ovo je 2005. Kozmička dramaturgija je velika dramaturgija i naše darme su često jako uredne u rasporedu okolnosti, događaja i presudnih trenutaka. Dakle, zadnje statiranje, tu sam se odjavio sa kopljima i štitevima Mila Gojsalića, jedna domoljubna predstava, to je bilo na večer Oluje. Dakle, u jednoj euforiji, u jednoj domoljubnoj Toga smo se Oluji. prisjetili sad kad smo ponovo postavljali Milu Gojsalića, da je baš na večer Oluje ta Mila Gojsalića koja baš ima jednu... Ja ti čak mislim da je... Jedna prekrasna, baš prekrasna. Oda zemlji, da. I baš ta, šta ti kažeš, ta kozmička dramaturgija, da je na toj izvedbi je bilo se čulo da je... Meni je još to dalje ide, ti moji proplamsa i domoljublja. By the way, moram sada, dakle, divna Terezija Kusanović, koja je nestvarno inspirativna, vaša Mila Gojsalića, ali tako? Nažalost, nisam gledao zadnju vašu Milu Gojsalića, nisam bio u Splitu u to vrijeme. Još jedna zanemarena opera. A nevjerojatno. Ali eto, bilo je. Da. Je. Baš mi je drago da je Terezija Kusanović, da je imam priliku kreativno se s njom prožimat kroz ulogu Diruste u našem Dioklecijanu. Uglavnom, 95. 3.5. Knin je naš. Zanos, ludilo. Jer nije to samo, to je bilo više od domoljublja. To je bilo kraj rata. To je big deal. Pogotovo nekome ko tek počinje neki novi život, čak naravno nismo bili ni svjesni toga, ali sad vidim koliko je nekim ljudima ključne godine života, godine za najviše fan im je uzeo rat i sve to skupa, sve što on nosi. Uglavnom, tu negdje u tom ludilu te Oluja, ja mogo bi za prijemni Šekspirovu Oluju. Prospero se bori za povrat uzurpiranog milanskog prijestolja. Ali ta Oluja na Oluju. I išao sam na prijemni sa Šekspirovom Olujom. A kako mi je otac bio u ratu. U Zagrebačku akademiju. Na Zagrebačku akademiju dramske umjetnosti, dakle Šekspirova Oluja. I onda mi je bio onaj vlak slobode, tamo vamo. Prvi vlak koji ide kroz ta bivša, gdje smo se prije toga truckali pontonskim mostovima, prođe ti mladost do Zagreba, to sam 100 puta išao tamo vamo i sad prvi vlak, piči ravno i to. I onda je sad jedna druga strana poraća, znaš sam slušao Walkman, ta mi Oluja, to je bio onaj prvi vlak koji je došao vamo pa se vraćao tamo, unutra je bilo harmonike i zastava, jedna brešanovska atmosfera koja je meni išla na živce, izgledala mi je bio si u vlaku. U tom vlaku, dakle, ide na prijemni vlakom slobode sa Šekspirovom Olujom i prolazim kroz područja nedavno iz kojih se dogodio iz kojih su ljudi otišli i ta gomila ostavljenih kuća, otvorenih prozora, nezavršenih ručkova, svinja sa jednom nogom koje bauljaju okolo igračaka. Walkman slušam, u vlaku je ali ta jedan Krležino Kraljevo u kombinaciji s nekim Čehovom, život koji je bio pa ga nije, to me se usjeklo i kasnije u nekim stvarima koje sam pisao, taj jedan zglob, taj jedan dojam van svih strana, van svih svega, ali taj jedan ostavljeni život tamo, sve to tu skupa, taj zglob na odlasku na prijemni mi je ostavio veliki utjecaj s tom Olujom na koljenima Šekspirovom. I Akademija 95. Krenuo ja kod Dragutin Tadijanovića. Kazivao, zvuči grozno. Kada sam je dragi profesor Žorž Paro, kojeg eto upoznajem u Splitu, koji je jako puno i jako dobro radio na Splitskom ljetu,
Moj drugi profesor režije Tomislav Durbešić, jedna druga vrsta energije. George Paro je bio i američki redatelj i dovodio i američke kolege i odlazio jedan put godišnje predavati u Ameriku, tako da on donosio taj dašak. Šta još više znaju ekipa koja je 60-ih, 70-ih s njim radila i što je on sve donio hrvatskom kazalištu. Kasnije Marin Carić, koji je negdje tijekom mog studija postao profesor. On je isto ostavio ogroman trag u Splitu, baš u ambijentalnim predstavama. I evo kad mi sad neko kaže, joj, morat ćemo iz Grade na Peristil za 9. sliku. Pa baš kolega, malo je reći kolega, Carić je radio te, se kaže, amblematske predstave koje su bile, koje su imale više lokacija i gdje je cijeli grad postao teatar, što je zapravo poanta ambijentalnog teatra. Judita koja je počinjala na Voćnom trgu, pa smo onda prošetali pa do vrha Pjace i zapravo jedan i produkcijski pothvat koji je danas nemoguć, je li to dobro ili nije, ne znam, ali je kazalište sigurno bilo puno važnije nego ambijentalni teatar nije na lijepoj lokaciji staviti pozornicu i sa rampom staviti reflektore. To je ljetna scena. Nije svaki teatar na otvorenom ambijentalni teatar. Ne, that's not the point. I baš u ovim sad istraživanjima filozofa, idejnih začetnika i vizionara Splitskog ljeta, u njegovim temeljima su ugrađene velike misli, velikih ljudi, velikih kazalištaraca od osnutka do 70-ih, 80-ih i sad je to svoje malo. Ne mislim u Splitu, turizam, ovo ono, dakle nije priča o Splitu i Splitskom ljetu. Prije rata Boris Papadopoulos piše. Da, Mazupini intervjui, Fotezovi, to su Tomislav Kuljiš, veliki redatelj koji je ugrađen u potku Splitskog, učio sam Aidi, statirao, genijalan čovjek. Baš su me puno naučili i ostavili mi predivnih dojmova. Šta idem stariji, sve sam svjesniji koliko su posebni bili. Operu jesi režirao, operu i operetu, ali ipak drame prevladavaju. Više, kao opera je, oni koji se uvale u operu... dobro, ima ih manje i to je skuplje, jasno. sve skupa igračka. Kao. Ima taj jedan, ja ga volim razbiti, jer ne bi trebao, ona je skupa igračka, jer ima orkestra, ima zbor, ne mogu ga izvesti svi, nemoguće je napraviti u privatnoj produkciji, kako su vremena brzopleta, s poremećajem pažnje, sve ono, dragi sveti TikTok opera traži jedno drugo trajanje, jednu veću i produkcijski su rijeđe dolaze, ali nažalost ne u Splitu, ali na nekim i našim radio sam u svim drugim našim nacionalnim kućama. Imamo sreću da ih imamo i Rijeku, i Osijek, i Zagreb. I radio sam, ali operna kuća gdje nekako imam... I Split? Ne, Sarajevo. Gdje sam radio. Kažem, imamo Rijeku, Osijek, Zagreb i Split. Da, ali govorim gdje sam ja radio. U Splitu sam radio samo Tijardovića 2001. I evo sada Tijardovića 2025. Tako da nisam... u Splitu sam, dakle, koliko je to prošlo? 103 godine, 24 godine od te predstave. I neki naši kolege iz Bora su u toj. Dragi Jakus, legendarni, on je meni embodiment of Tijardović, Sveti Tonči Banov. A zadnju predstavu sam u Splitu radio 2003. ili 2004. Tako da, nisam ti ja baš splitski redatelj. Šalim se. Stigao sam skupiti, ne znam, i Traviatu u životu, i La Bohème, i Figarov pir, i neke opere sam radio i vani. Sad sljedeći sezon u Njemačkoj, radio sam u Italiji, Voltna, radio sam domaće autore, Hacea, Šišmiš. Skupilo se toga dovoljno da me manje strah uhvatit se jedne praizvedbe poput Dioklecijana. Da sam samo dramski redatelj, vjerojatno bi bio sporiji, oprezniji, prestrašeniji, ali ovako kao nekako ipak me negdje kroz, mrzim riječ karijera, zvuči kao karijes, ali kroz minula desetljeća kao nadošao sam za našeg dragog Tijardovića
jer stvarno ga treba, taj rebus treba se moći usuditi, odgonetnuti. Nije jednostavan, ali je neodoljiv. Spomenuo si već 2-3 puta Sarajevo i privatno. Znam da si zaljubljen u taj grad i u taj teatar. Teatar, da. Ali naš kolega Siniša Vuković je pisao jedan divan članak o vezi Splitskog HNK i Sarajevskog narodnog pozorišta, koja je imala razne epizode i u načinu upravljanja i bili su vezani repertoarno i materijalno. Baš u Tijardovićevo vrijeme. Da, baš u Tijardovićevo. I maestro Tijardović je odlazio tamo i naša velika Splićanka Gertruda Munitić koja je tamo ostavila traga, baš u ulozi Florami. A moja Florami i moj Mirko iz Sarajevske Florami, koja je još uvijek na repertoaru i uvijek je puna i svi rado slave tu muziku. Dakle, ona je moja najdraža operna umjetnica ever. Aida Čorbađić je uz kolegicu Nelu Šarić je Valerija u našoj predstavi, a Galerij, koji inače drag, dobar momak, svijetli ko sijalica, ali ovdje je u ulozi, što je i meni i njemu izazov, zlikovca Galerija. Tako da naši Mirko i Florami su došli iz Sarajeva tu, a oni su bili enchanted, opčarani Tijardovićem i njima je u nekom njihovom redoslijedu drago da slušaju, pjevaju i nadovezuju se na Tijardovića. Evo, vratio si se opet na Dioklecijana. Počeli smo sa Dioklecijanom, pa ćemo i završiti ovaj razgovor s Dioklecijanom. Mi ćemo još dugo razgovarati. Biće prilike i za nove podcaste. Doćeš ti brzo ponovno ovdje, to sam siguran. Evo sada, sreću se u kazalištu ne smije zaželiti, ali mogu samo pozvat sve koji su izdržali do kraja ovoga podcasta. Svakako pođite pogledat operu Dioklecijan. Prvi put da ćemo gledati jedno kapitalno djelo, jednog kapitalnog autora, izuzetno važnog za Split, o tome smo govorili. Pogledajte i druge predstave Splitskog ljeta. Ja planiram ovdje dovesti još puno sugovornika. Stvarno ima izuzetno zanimljivih i vrijednih umjetnika na našem Splitskom ljetu. Provjerite program na webu, link će biti u opisu ovog videa i kao i uvijek, ako vam se svidjelo, pritisnite like, komentirajte i ako vam se nije svidjelo, sugerirajte i molim vas pritisnite i subscribe, vas ništa ne košta, a nama puno znači. Do sljedećih epizoda, lijep pozdrav!